ole lesson 1 akhana basic tak karon ti chuak to lesson 2 tan chuan video quality pa ngai kha 4K quality a kan export don ni ama sain ka channel lo la subscribe lo tu te ko in lo subscribe sak ve tu in karon me na cheu Capcut lu ta new project chuan I video du khai select to ta a video izuk ti kanga chuanin adjust ai lutang adjust a khan graph ilu zuk lut lenga rong chili buang avar asen ashing le apolte hemi hi hian kan tiang avain rong sen po avain rồi kan ti lenga tikhan graph bi chu azawa chuanin heta effect kan mulia video effect lens a kan lu tanga blur kan zongang blur video sei chen kha kan pot phei top lenga hian a screen tang hian a ti te vek thei bokani ti lenin ti te vek theya chuanin milai chin hi kan export don ni new project ai lut lenga video ngai tho ai la lutang chuanin anwa hian overlay hmanga overlay a izuk met le kewnga chuanin mi china kan export ta kan la lut don ni siam thata a chuanin overlay a khan blend ti kan hmunga blend kha barn kan metang barn hi kan ti hmanga 24 vel tok chi tani chuanin overlay a thalaka kan nei sa avar lang avar vek pinai chu kan da tel bokanga hemi hi blend mangin overlay ti to mai doni an sinang